kubor nakaslem jong udongsan hima. Kinong yalam kahenyo drap Aceh National Movement kila shim ya karai rang ba kata bandit ya ki shanong ba Delhi bandawa na kasorkar pedeng ban aino ya ka ILP ban penrung ya ka ketian khasi bat garu ha ka kernet ka bapra bat ru ban pej dam habaya de ba kejing penbej yu puot usa ma pedeng ka Assam bat Meghalaya habakren kinong thok kubor u presiden ka seng ba lam prang kharbani loong bana ka por sha ka por ki ju ya ki anong ba shalong ndai menta ka kenti Kindet banya ki no hapalau yung joki menteri sorkar pedeng bagin tip ya ka ka bakum ka jat ben riu ka dawa bat ben pen kloy ben pen orlong ya ki uba lamprang loy thuru ba ka seng ha kini kisingi beladap kala ya kendu ya MP ka seng BJP Rakesh Sinha banya kren ya shibun kimat ki jura ba ka jat ben riu ka don kam ka seng kala let ruban IT ka dor khas ho menteri rang ba du ka riu Narendra Modi ho Amit Shah bat ha ka office jong ka presiden Nakaliang Secretary ke HANM uba kelang es thong ni lakhot ngobhai baro ki pat ba na ke jela ki samla ki long kmi long kpa ki kenhun seng san perthei bat kham tam ki khasi ki garo ki ba shong basa New Delhi bakin yes nok tilang ha ke jing shong kalan mongor jong ka seng kan penong ke jing shong kalan mongor ha jantar mantar ha kalai tarik unai wing arajar arpulai ya u Rakesh Sinha MP jong ka Raja Sabha nak BJP ubaderu insat dia nupis Broadway hayeng sa aju bak milayakan halor ki likely ki mat ki jura ki bakta ya ka jala Meghalaya bat ya ka di Broadway hagne ke jing kendo ka seng kala kentu yu ban ya kren bat menteri rang bado jong ka India Narendra Modi bat Amit Shah bakin burong ya ka rai jong ke jing dorbar ka jala hak ba baro ru pungut kila pas ya ka resolution hak arpnyo trek unai lor jong usnam ar hajar katra ban penrung ya ketin khasi bat karo hak kernget ka ba pra jong ka reti sosial jong ka India kaseng kala ya kenru ya ka rai jong ke jing dorbar thau an Kejala ban pentrai kam ya ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 lane kata ka ILP namar kum ke jaj penreu bat kum kirulum kane kejala maklian di don kam bah yang ne ka an kham tam kumno ban yada na ka jing wanrong kertlep jong kibreu na bari kham tam ki khar muslim nari Bangladesh bat ka wei pat ka mat kabak kampung san kabang lekan kalong halor ke jing penbet ya uput usam dan ke jala Meghalaya bat ka Assam kabang yak sai menta hak le jing kan ka seng ka kanshai ba don kam ya ke jing rap lem jong ka sorkar pedeng menten po Delhi ban pensuk ya ke le jing penbet po namar kumba kalong menta liui ki don ki jaga ka sorkar Assam ka kam giong ba ka de jongi Bagi don lu dijaga ke baka sorkar Meghalaya ki ong baka hak po jeni. Dai na ka dawa ka seng HM kala kerpat jur ya ka skor India ba ka dai ban tuklar mardor ya ka ka long pending isu. Kenang ba ki padok ki parasnam ki jongi. Kenang ba ki parari jongi ba shong ha borok kapot kinom mak ki jing lane kinom long lang kinyak su nang nes mak. Seng ka penpau nakalian jung MP Ulo ong saya kren yakini ki mat jingdawa yakini ki mat jingdawa bat menteri rang ba do jong dari India u prime minister bat u Amit Shah u home minister jong dari India jong ka sorpren hadir balkot ka election hapok Madhya Pradesh kaseng kale kum kilenti badai benle lengba ka Office Resident Commissioner Kajala Badon Kanong Delhi kala pha ya ubreu jong ka sorkar ban yalam di khot ka seng HANM ban lai ai ya ka dorkhas number 1 sa ka office president dari India number 2 sa ka office jong prime minister government of India sa ka office ka kampuyeng par sa ka office jong ki armod ki cabinet minister
na ka nega thain satai men mengi kita kidai ukiran rigiju bat usar banada sunawang na kalian jong keseng H&M CEC hibuai kama tanda ai kublai ya ko office jong DCP Parliament Street New Delhi 1 Residential Commissioner but Assistant Resident Commissioner ka sarkar makriya ba kloi ban yarap hakaba nilale ban ai dorkas jengkublai kala jero sya iba staffing pada kasih bat palok tunggu ki bawa senang lang ban pendak kini kan kijam hanong ba dalgi naganta ki tauba jong gejala bat jong gejai pendiri barokwe berhapan sim kesenjam man leknya I'm rondom hati office per jong musol kini bat ban sim sudon je negarai ban perlong je ki ba chap flawi ki reshu ha flawi ngari kejong bat kat kum kejing ya kren bat u MP u bat in charge in is away ni sudon kejing kerman namar ba u de in charge bat u khamtip baru ya ka kolshor ya ka dustur ya ka riti ya jem kam tungi ki lulung khamtam ke jalan ya namar slam ba nilai ya show me discuss bu nilai ya thir nilai ya tai habe dai ke jalan kam keti jong ke jalan ya namar bi rangi supan kan mau haus na banyak katra ka teri dong sok tembar lapas ya tin kasih berkalo la jandap katno jandap sansnam la sansnam tam te KLP ru haus na mai hatnai ba ka sarkar MDA kala warra ya ga resolution hinda borto an la jandap sansnam te kani ka bala penlong ya de jenam ba hab ngimban se ban hab ban satu plawin Prime Minister, Flawin Junggu, Home Minister, Knang bangin sutu, bat Knang ba, kan pelong ye kiben kapan sim serius. Nama lah ini sesuatu baladak, ya ketanin lah mana, ngisuki sekretariat, ngisuki aman student, ngisuki hang ne hing majo. Kapadan kapor ba, nilai ki hante hing jungki. Ngimla banlan ngimla thon ai kublai kakas kapala sedang ngkong banlai setai pelau jong Prime Minister. Jadi semua bakal penungkam ini kumpi nong elang dong de penreo ne ini kan usunong behab ne ki ba hajaka haba kebangi dai banyo hajaka ka ban implement hajaka ban approve khnang ba makiru kun sutu ba ngini ki ne ki sutu usuno habang ye ki ne kalau tek kun penjencar kai yang berujung nama gede ki isu ke he ni habe ki ye kawan kepor bahab ya pluk kali pluk pes le korfeu mano penjencar habakut jenjar bodok jenjar mulai pela jenjar musnong jenjar nong treupes bakun ter kita tahu hadin pangila eksamen ba dengan perkat kasai perkat UCM kalau perkat ba ngirutu bakal kala kaya kepor ini ulangi cisai dekat beliau ulangi cisai kalau we jong kepaten masuk ka ngihapan dia ka cili kita tahu ka pernong yang ikum kesain pansim ya garai hata ka si jong sunang roda UCM pansim yang neka senjam neka rai Banlek ai ya ki memorandum syakli hek sokar jongkan India bat kumjul ban sim ni ne ka senjam ban rai ban black no ki no syakli kepada ke jaka ban implement ne ban approve ya ki mat usan ban reu kadai ka rai bala sim haka art de jong nani sumbar jong usnam 8000 ar ngatrai na ki press batip tang ba noben na ponong san bat basel bastar ban yang na ko mobor nama kiwan kita ke si jongka H&M. Bat babun hi dan tit mentah armai lai na. Kane kadai ka rai ba ke si klasim nama ni don ni gejing sokya ya kini ki mat ki jura jongka ri pemreu. Nama ngi sutu syai ba kam don timur syu bang ni ki eng po meklia nama ba ka sarkar MDA 1 hapo gejing lam di NDP kalap pas ya ka resolution kamtam ya tin kasi garo pat ya ka LP hei baltuan te kum kilong elam jong ka seng ngidon ke jing sokya nam ta kine ki mat ki padon ye jing kermen ye ka pateng ke pansaka ngilai sim hakte ka snem ba long ka bolong jia ba jia nam ta ka lawe jong de beliau ni ha pam air ba chi khablek ba chaka bakin ai ni kum ka jak tu dan ai ni kita jela haja ka ban upload lene ban implement ya kini ki mat ka ba
ka jala ne ka sarkar kala sim ne senjam na banta ka jimba jong ka tunreu ba jong ka jala ni ko ka kum ka permission hanisa ngi pan mentau na liyo hre ba ka parlimen kan sedang nombar ngi kam sutunak paneki suara parlimen parlimen kan sedang nombar ngiro ngilarai paneki ban pelong ki hante po jantar mata dalhi hal na nombar kalong ngilarai trek ba kawe ka ba ka jimu jumi nilai pan ars militer te hre na yang ka dalhi police ki request ni ki onomar ba bon plat dong iki sipang lawan uang West Bengal sipang lawan Haryana sipang lawan Uttar Pradesh dan ki request ini baso bahasa tangisen tinggal kamu iki naman iong baso dibiduti beman pasni please podal iki tingiro ni kamu iki pat nilai tang sisni ada gajit mu jungi tolong pan lagi ki aslinter knang ba kalong kum kadak jong kecing titli ya ka sarkar kami ya ka gajing dawa jong ka jala mentria pa ya ka gajing dawa jong kari Nangis sekian ba kilong serius kilara iman hante Port Delhi panikaran yo kalabal jo home minister tendai ismoto ba ni don kam ya pressure ka baklan naglan jom ki nongalam jongi kalabal jongi kilale ko kam henry kum ki pressure group हम तब नगलेम जोगी गिनालाम जोगी एक्सीडेंट इसमोतो बा निदन काम बन प्रेशर ये का सेंट्रल गवर्नमेंट खनांग बा kan yoi ye ke jing amlo ye ke jing thram jong ki pa nutrition jong gar jelahi boroi sang la bang ba ki manipur ki yo ye ke jing thu ye ke tien de jongji ki lek ho ne ban penlong ye ka hong straight Hadin juga cek pulang ke straight, yo ekjing itu ekting tu juga. Timbalik mengiyo. Nomor katang senjam kaba naglem juga cinam kanlek beniki hamde. Kalau ban pressure ya central government bakade ban aino ya kini ki likely kimat katkum pejunakam jom pecelai berkoi. Ai jaga Pak juga beri nyutra juru hi ke selai berapoi ba naglem jungi haka apa trik jom Desember arja arwa ni layo ikon pelong ya ka ni nilai tai ba kalau kan kita but ni apil tempat kita Saupat nong sesenong jong kapinyo dan kan da jer kata ino baka jeki jungi hante ni piang smoha ni kot smoha bat ni yoheru kat kibadani unsir ban kersha ya kini laili man kibadani sio pun smo ha tu kesini namar tangi kot yo pat sesenong jong kapinyo dan lagalong ya kisamla lagalong long kami lagi long kepa long tresorga polisian polis mo sekete ki kabulong kum ganda ban kersha ya kini sinja kaba kacinem kale ban punsno hangte hanong ba deli ban kapa kedua kaba ngikwa perapi dolong ba kamtam ya ki noseснong jo jalan untuk ia kasih untuk ia garu upatrei upakta upadon hagikam kijang hangti hanoma adli barkam tam begitu ki jelah ibu merja ba kini kesni kerlong kesni kapan sak jengerma bakum kat senam kan yalam pan penlong ya kini ka peaceful city position amar kata ni kepat ni khat yawe ipi papin pelai por nang nang pani don lang ha kate